seta de thande de senda tumbe ge tuwa khachi che and then senda kebe khachi lopti tharinge lopti joshi di gan lopti che yi ta thande de tuwa khashi chido then pande siring la ki what is premolar. So premolar is a type of teeth ra nga ju khana gi so gi rik chik re premolar tamsong ama ramra the premolar the so gi rik chik re chen ti gi so chile di it helps in the grinding of food di che the name of the lobson domala sir is fatty acid and glycerol the same. The chipo mare chishwe fatty acid the glycerol ni chipo mare fatty acid na ya carboxylic acid ki group yung kure and glycerol na it's a trihydroxy alcohol jig ngobu toni kheba yure shwe chipo mare chishwe. Then tensi kesa sir explain pepsinogen again. So pepsinogen say it's an enzyme, but I would say that's an inactive. And that inactive enzyme doesn't do any work. Inactive means that it is dormant. It is, I would say, it is dormant. It doesn't do any work. And that inactive pepsinogen is being converted into active pepsin with the help of hydrochloric acid. So pepsinogen is a name of an enzyme, which is secreted by which is released by the secretory cells of our gastric gland. And it is inactive, but that inactive being is converted into active pepsin with the help of hydrochloric acid. And the major role of pepsin is to digest protein. What is the meaning of lipase? Lipase is a fat digesting enzyme. Enzyme ki ming chigre, and the enzyme charabati ki rigdi shazil jugo res shui shazil di jube tone kharile gurgurilana fats dige the fatty acid ta glycerol apa breakdown chigres shui. So it's a fat digesting enzyme. Pasan domla, what is the meaning of a gallbladder? Gallbladder the wangbo chirenga ju suguna gi wangbo chiche. It's an organ of our body and it helps in the storage of food. Right? Tinu rojla ta tikpasai tikusai gi no roj gallbladder. Tiche odo sheje tiwa khashishto ta denge gebe geji lobsen de tarimati ai 야구시 센로난 다른 진짜 계획이 롭센 데이터 이쪽부터 단다디 간티체 이 조시 가르카리치 메담부터 마시티나 이 vaccination 간또 티고 섬스 vaccination 직체 안데네 fermentation 간라야 테스트 티기체 티기 데네 제주시 다더니 나이트로젠 사이클 looks the nitrogen cycle na nga nitrogen fix share the calling ba lo she che ta to tu chi vaccination tang bodi vaccination se na khare se na WHO gi World Health Organization gi khare shur se na vaccination the khode bu shur shwe na method se na digi tu process se na digi tu khari na process of preventing diseases. So now the getting kaya chedu tachi gyulamdo chirwa process. It's a process of prevention of diseases. Or the preventing diseases. The data which language of vaccination secret tadi kote ustare nasa kautom chetla. Ta also the came education bukashina ta ngongo ka vaccinations narwa nasa ngongo cheyagi kaptilwa kapyata vaccination the image kapkyago SKU mare ngazu mende gete supunal su lembatila vaccination sirwa ta kanda ngazu nasa the kautom cheya dile yata chedang chiyorwa yurim dinge tap debuta jinde kebe gi pavil chila yang ngazu ge ni yurim shichma tigi yurim shidi number 1 number 2 number 3 and then number 4 yurim shidi inda. So let us start how do vaccination process help in prevention of diseases. Number 1, when we vaccinate ourselves, what is done is that we inject an antigen into our body. Once you antigen di lengorta, antigen sigde. Antigens it's a substance, it's a foreign substance that which stimulates our what should I say, immune
response to produce an antibody. Nge tokto shubhe na antigen se na substance shigla lago re substance khande shigla antibody shigla na it's a substance that helps us to produce antibody. Antibody sunkhin ki antibody sochungkhen ge ta ngazu ki substance shigla ya antigen sa. It's a substance that triggers the production of antibody in our body. So any substance, that could be any substance. That substance, for example, that substance could be from bacteria or virus or from our own body also, or from any other external agent. Right? The foreign substance is called the foreign substance that triggers the production of antibody in our body is called antigen. So vaccination so we inject we are taking antigen in our body. Process antigen lab antigen lab process antigen activates B cells. So during the antigen getting on the sukuna left half the garang on the sukuna layata, the king it wang on the sukuna laya tagi that chick tabung cell blood cell medava yungurba, red blood cell ure, white blood cell yungore netandate B cell the card that it's something related to white blood cell. Manzuki chick takarbutria devachagruva kaput the color sugar white blood cell and tabung carbo sanatic menduta target tabung carbo white blood cell the devachagre on the white blood cells and WBC white blood cell white blood cell lymphocyte leukocyte sigwa leukocyte we call it as leukocyte nang ne leukocyte tange de leukocyte we call it as leukocyte rig mandava nga yungurwa nga nane ta eosin neutrophil eosinophil basophil monocyte chechene ta yungurwa an thama de rimba thama de langegi lymphocyte chechtinda type nga yore leukocyte laya neutrophil eosinophil basophil tak dusung ye develop mixes kichang me dunge ma sheshana digidwa nge jimi stimo go bache dela neutrophil yore eosinophil yore basophil yore monocyte yore shidichen thema nga rimba nga bati rig nga bati leya lymphocyte sa pa lymphocyte da dewa chagri nga B cell di lymphocyte da dewa chagri lymphocyte nang lo ya yang nga ge T cell da B cell cheshingi yorwa so ngete nga thande B cell nge jobi B cell nane sikti pebi so B cell is a type of a lymphocyte girik chigre raba and lymphocyte is a type of a lymphocyte the WBC girik chigre so in a way you may say what is a B cell it's a type of a white blood cell girik chigre lane tigitu to shubina white blood cell gi rik chigre B cell di B cell lana khare shubina nga bone marrow cell lagirwa B cell bone marrow cell kansana B cell di bonganjo bone marrow nanglo ya sugi yore soebatsa mai bako chalongya chigo re chik chalo sedungi mature chago re ani chasang jo bone marrow nal chungu yocha gyurimdi chasang chi bone marrow secretion maturation this chasang all these things take place in a bone marrow so therefore I would say B cell bone marrow cell lagorda bone marrow gi cell so antigen ngonju supuna level takara it activates the B cell di activate chadogor so B cell di da chika legachi go chu dogor ni rema suna se dogor so B cell gi khachi gre seven na remba sumpatela ta activate cha sa bujula B cell gi legachi girwa penang anju lato khaba do chimbe na nale ya chik lo kyunyo mare yana lato khaba do chimbe na anju sim chilu bre sim legachi gi mendo chu bodagara until it gets activated ko lega chege tuzu ko activate chasuna then it works the mato pe ko lega chege mendwa so activate la dita lega chege tuzu level do shilwa so antigen activates the B cell and lega chege ko chugurta khar lega chigre B cell ki lega khar chigre na B cells produce antibodies ta dirwa lega ti chigwa B cell ki antibody sugurta supuna
such 6 hours ya antibody lan so ngajo thanda de lange vaccination ngang ke shedu sambala I'm using few terms please be familiar with these terms first is antigen and then second one is antibody and then I've also talked about B cells so B cell the activate cha and activate cha ne lega khar chigre sena kogi antibody sugunaliya te thamatla antibody di serve takara ta antibody khar chigre ta nasa di chame tangri nasa sungi gi busing di ge bacteria da using asu suguna lewe na they destroy them and thamatla antibody kills yana destroy microbes pathogens slash aurwa dok seshne ta naza songe gi ta busing thasin tabu desite ta meba sugirwa dok sre ta gyurim shidi sida vaccination ge ngajo sugbu ta vaccination sena kare naza kaya ge tablam chikilwa process of prevention of disease ta naza kaya ge tablam kandichi gi thone ngajo nasa de ka tu korsna ta ji vaccination digi lega chidan di gyurim dige di shikana ba tap de wochne ma she thangbati ya when we vaccinate ourselves we inject certain amount of a small amount of antigen we release antigen into our body we take an antigen into our body secondly and that antigen stimulates activates our B cell B cell sugunangi B cell it's a kind of a B cell the type of a blood cell white blood cell it's not a type of a red blood cell it's a type of a white blood cell so the B cell gets activated and once it gets activated it start producing antibody B cell gi antibody so go chugre it start producing antibody and thamatela as a result of it digi kengi antibody so kengi nasa di songe gi bosing digeri sametang tu gore and antibody finally kills or destroy the pathogens disease causing microbe so these are the four events that occur during vaccination how vaccination help us to prevent diseases natsa di kagdom chele ya khandes pento gorsena adi gyurimshidi dokshechne balde shekyapi dechikche okay that in the kransole ya tuchi gan shagi ngede tibodi thande chala nge link ya me kransu samnu tanrochi kransu nale rai nganso vaccination di tanda di vaccination the bacteria dige the nasa sungi gi bacteria thasin dige the mabsoyala vaccination yorwa ta imbene ngajo gi virus dige the vaccinate che di ngajo gi ta yonggo mare de karsigre ngajo gi thanda vaccination gi thone thanda toxin dige the sameta to de yonggo mare kharchin yonggo menas why vaccination cannot be done in the case of viruses. That is the question for today. So you may think of it. We normally vaccinate ourselves in order to kill those bacteria, disease-causing bacteria. So it is not applicable in case of a virus. Why is it so? The day get to so the cancer knowledge, the consum touchy. Now the vaccination groups have check. Tanga the fermentation in that. Fermentation thing dundangama thing fermentation kari emitting it the shagabi. Tarin thing is testing my yevachi fermentation. And the table you doom cherwa. So fermentation the fermentation that the setting for Louis Pasteur the divided Louis Pasteur the divided 19th century the 1860 the 1865 70 the part the wachilaya ani the 19th century sugar the wachilaya ani the setting for Louis Pasteur ko French michire ra ani ko Lille University ta Lille sa de tirwa jasa chirwa France ki jasa chikta di Belgium da nyebushitare ta di jasa delaya Lille sa jasa delaya University tholop chempujure University of Lille chechnaba delaya ko ge ta laga chigore chalina gore and de kap tudu sambala ta Quran ki tsarik pa chimpe sonsa da University na lopti chigore professor chire la dene kap tudu samba 1865 da chile ya Quran gi getu chigi pala chik ki ane Quran zala yongchene kangen chi shubri ra kangen de khar shubri sena kap tudu samba ta getu digi pala digi
wine sugu badarwa mix gi beetroot ki alcohol din dechik de sobe kapsu ane kange de chikhyum bare kange de khar shubrisena nge gi wine dige de chang dige de nyeb kapsu tamadele ya ko thola dogudus raba duksheshne ko kange de shubre and de ge kange de ta ko samta chne tamadele ya ta ko khari 셴버슨 담아들다 그게 가리 콜라로 컨데스 쳬버스나 그게 와인디 소교들다 창마다 심주치 텔침바지 제사비 줄라 그게 담아들라 와인 소교디게 그게 히트 쳬버리와 투즈튼두시린가 그게 히트 쳬버레 히트 쳬네 아니 그게 다 와인 소야야 만족이 다 싱데릭 망부치 배조 당고어봐 안 디게 디당 디나랑아주릭 망부치 용고어봐 아니 박테리아 타신 디게 갱아주릭 디게 디파 알코올라 유르고어봐 창라 디게 디파 릭스라 파 유르고어봐 that is called fermentation 다디 유림디 하고고어다 단데네 그게 스타바지 그런 예버스나 박테리아 다가랑기야 fermentation 정백값소 슈거 디게 디 락틱 애시드 라야 유르고도아슬라지 다디 그 예버 사바지 예버 fermentation nalaya rik daminaso doas bacteria ge check fermentation ngaso thanda dingela kharishin gosana fermentation di dinde uchre ngaso ge food risks yungurwa ta derwa ngaso ge se sago dindi food dige di thamadela energy le yugorwa remar energy le yugorwa se sago ne de derwa an se sa gyele yang ngaso khachi oxygen pejutan gor tande pena ngaso shogja kyaso mabuji shogja chöre shokja digeti tande session be shokja digeti ani ngaju tada sedi judere ani ta kachi ju sayo gyurerwa an juediya ngaju gi solungdiya pejo tambe tone ta dila jujo malaksena dira jujo maladi gyurimgi tone ani ogjingub lagirwa respiration ogjingub respiration now this is a respiration ra respiration ani ogjingub gi gyurim tone ani ngaju gi said nutritional pa gyurgorwa this thing happens the bacteria dige ina ya soksha chirwa soksha tasin chire tamo chire konzo imbe ina ya se gugure se la longs chu gugure se di swebe tone konzo ina supudi choel ya nutrish gugure so food energy konzo na ya gyugwe chire so the gyugwe kapsu food energy le gyugwe konzo le ya food di karre la ngarchu rix dige dirwa bacteria they just love sugar so ngarchu dige di karchi gresena bacteria dige di they do not use oxygen. nganzo oxygen pejo tangu ore, right? shukche ata chitangi shukche tuzu mangchi pemo chebajile yang nganzo oxygen solung de pejo tangu tone sedi ane nushuchila yurgo ore. ene bacteria dige dimbe ina ya sedi nushula yurgo ore konzo imbe ina ya. ine konzo gyutan de test dagmare kansna konzo they do not use oxygen. konzo oxygen pejo tangu mare. ane oxygen pejo matan betone energy de sedi energy le yurgo because they also need energy. right? 아니 먼저 oxygen la gyube kapsu energy la gyube kapsu ya ani manzo ge carbon dioxide water la sokba dige di release shigo ro ani bacteria dige gi se di check nushu la gyube kapsu ya ani check alcohol soya la sokba fermentation la irwa did this during the fermentation fermentation ki kodo de dudangoma de shutsain ba fermentation lana organic food molecule de break down anaerobically by those microorganisms for example like bacteria that thing is called fermentation so food breakdown chigor the organic molecule food is an organic molecule food di kharre organic molecule shikre pena glucose is organic molecule it's a food so organic food molecules are being converted into energy and that is majorly done in the absence of oxygen fermentation kapso oxygen vegetango mare in the absence of oxygen re and for organic molecule the breakdown chigor and breakdown chechene and bacteria dige ki energy gugore energy guye nyamdo le ya and food the alcohol la gurgore alcohol sogore tagana shingi lactic acid ya soesivre ho the natural sagor ngajo fermentation se adi ta ding a formula do tv for like fermentation lana organic food molecule are broken down to produce alcohol or lactic acid in the absence of oxygen pejutango mar fermentation na so that whole process is called fermentation ta le special gi adin yebad nyebre ota chang di serve cups wine di serve cups ya organic food molecule chura mixing sugar digedi ma bacteria ki breakdown chechene and alcohol la guru that thing he knows
right? Ta kola savage kan yebrana. Fermentation chumbe kapsu bacteria they also produce lactic acid. Lactic acid is so good to us, right? The lactic acid the tenchene ane kubdroya. Tada chara dikite wine dikite kubdroya. Nedanchi chagadus. That's because of lactic acid formation. So they call savage shembre. And the ne ko tamadela ya 19th century ke end the 18 something karsa 70 something the watch la ne ko ge sikti jobre pasteurization sechnerwa fermentation la sikti jobre odo shan ko pasteurization ya ko savanyebre kasana dikani di sela ko gi wine so shava midige bigot lang midige Mr. Bigot gi wine so shava cherwa tikku dregi kangej tegorwa and the cube dread gumsen seju chitu sambal ko kharnya prasna oh fermentation di chungbe kapso ya bacteria di lactic acid ya sogu dwa lactic acid la tenchine that wine di cube dugdu asene ko sabach nye chene and dele ya ko gi kangye di sela ya ani tanda ko gi wine so shava di kyokstring kal ko gi heat up chevre near about 60 degrees Celsius the day which heat chene and bacteria kurgen gi leaks bacteria cherwa dige di tsame chimber right and due to heating and the tsame chene ani tanda ko gi social wine di kurgu mar so the sabu soya di la chi su ne sik di pasteurization lan jobra so fermentation the pasteurization ni test deva de cha di sik ni odo che ta fermentation ki ko de che and fermentation na la ya de nge formula da usti and the ko de din se to gres shui fermentation is the process of breaking of organic food molecule in the absence of oxygen and result kar rahe thamade dumje kar sungor kar sogre kar chungure se veina alcohol the lactic acid drinks the sodi gor so do she ta aju dene product la tenchene thamade la ya kar sogudu dila tenchene nge sabachik thand the fermentation la rik khazu me dimachi shei fermentation la rik so ni chinga jo sigire ta ni de sum tishagi rik sum de karesena tangbodi ye de khatisum alcohol. So alcohol fermentation. Also chara dikit sukorba alcohol fermentation. Fermentation direct tangbodi type tangbodi. There are three types of fermentation. Number one, it's alcohol fermentation. Mixing also dela ethyl alcohol fermentation. Also nam gyune chara tung de dinal da ethyl alcohol yerwa ethanol. Or the alcohol fermentation che tangbodi. Jiba dela ya fermentation dinal ya also lactic acid product chi de lactic acid sugudwa. So this ne I would say lactic acid fermentation. Louis Pasteur gi se shabdi lactic acid fermentation la the fermentation gi rig ni ba de che summa de la ya acetic acid fermentation ya yore ra but ding also normally shira sig bejda ding mare acetic acid fermentation ine kina so the jangnai degree keba yo mare fermentation la rig sum de to she che so bong also jang shabdi alcohol the lactic acid fermentation ni di jangre but there is another type of fermentation that's acetic acid fermentation vinegar yoba odre so fermentation gi kodon che fermentation gi type che and fermentation the case start why do we ferment also ferment kachin chi gore that check 금세 저 시합에 나되게 팬도 가려 시합에는 장라 릭스 되게 된 아주 fermentation 그 유니스 두고 걸어 봐. 직체 beverage 되게 돼 alcoholic beverages 되게 돼 당고 상마 alcoholic fermentation 그 유네 중고요 버체 대신 니버들라인 키랑서 디도와냐 책 야쿨인데 동부도 와 야쿨 되게 probiotic drinks 라 so 디나라 fermentation 기 제거 봐 야쿨 되게 Japanese company 지 소샤 지레 니혼네 다디 콘조게 다디 페 수불라 팬토 슈위에 디나라야 아니 probiotics 되게 bacteria 아주 수불라야 팬토 샤바 bacteria lactobacillus 되게 야쿨 되게 시다 기란조게 감쇼 되게 간 가르도 디나로리야 아주 똥고든 가르샤 디나라 팬토 제 가르도 되게 시다 디나라 friendly bacteria 같이 연구래 믹스에게 lactobacillus 되게 수불라 빼고에 계shum브레 되게 된 아주 수불이야 랭고 와 아주 수부디 다직 당보 남기다 다 가서 유저 말라데 당보 대발이야 아주 수분알다 백테리아 똥다 튀다 트릴리언 연구로 왔다디나 디게디 카식 harmful 카식 friendly 다 디게디 따다지 되고라 계시 harmful bacteria 망아 옆에나 then it creates a problem 다 먼저 같이 그래 what we must do is maintain the balance right gut ki flora de maintain 치고라 they have to maintain the gut flora, which means the harmful bacteria and the useful bacteria they needs to be maintained in a proper equilibrium state. So therefore, it's
it's very important to take in those probionts, those friendly bacteria time to time. So yakul diyan gulam chigre tadi yakul dutung be na in a way kiran so dinala ya probionts friendly bacteria dinalo la language or ta kiran ki ane masse dige de tadi fermentation ki sogo or ta yakul dige some fermentation de gezi fermentation di kono mave ina kiran la yakul yo mare right shodi ya fermentation ki unit chik chungsha bajire right odire patne di masse be ne ya chik ngazu sukpola goya chumen da terzerik ya chik kharik chik ngazu dige fermentation ki gune ra ko re dokse so ya fermentation de kechum che tange jeshin yeba de cha du bin ra fermentation de cha che ta ngazu tarin de nitrogen cycle inda tamadi so nitrogen cycle di ngazu jaya de ta remote chi gi gulam to ni indarwa so nge de la remote chazaj timo ko che ro nge tabde do che bi at say di tange de la soja semjini paju da rani chkiyo and the net tamadele ya do shele tshin chkiyo ba tadi nitrogen cycle tashe gaya churu che do sheshirwa tainda tama Mazolung nala nitrogen N2 gas ra pa phajum boyerwa near about 78% dojwa 80-78% dojre nitrogen gas the mangsho chwe gas shinda tubena tadi kachi risena ding azo ge chising ta phejo ke chum kasena nitrogen gas dige manzo chik sugunala ya nitrogen gas the protein ta ticker sangma nitrogen gas ki dupsha chikwa nitrogen je ki dupsha jo chire thana sing azo sugunang ge ta wang chik khasa ngazo ge ta rigzela sokpa DNA RNA kharin sokpa dige the nucleic acid chazan ya nitrogen ki dupsha chire so nitrogen di package bre zaze di package bre manzo sugula top go package bre ta ine ya chu khatu len thwe yo ma khas long na nitrogen di mangta chue te ine ya we cannot directly use it from the air so manzo khachi grisena ne ya le ya during nitrogen fix shigur the so we nitrogen fixation nitrogen fixation de rimbani gi yung sifre biologically nitrogen fix shi sifre biologically nitrogen fixing is yosena rhizobacterium bacteria rich tasing rich rhizobacterium bacteria like they live in the root nodules of a leguminous plant the kengirwa and ching the ching rich gi chawa nang lo le ya root nodules in the europe and the ching do chimpena the gi chawa nang la root nodules nang la any bacteria the tasing the go let's say this is a bacteria the bacteria chinda and ana shinge ya free living bacteria in the yore senang la ya pena azotobacter azotobacter they are free living bacteria chire dige ya senang la ya khonjo gi ya nongnang gi nitrogen di ya chulengo re toxin chulengo re but dige de khurani gi nitrogen fix chigor nongnang gi nitrogen chulengo free living bacteria and those bacteria which lives in the root nodule of leguminous plant tagana shingi ya biologically main de non biological way chingya yor tablam chi di khalsana ngjo ge pena ya chek lightning de chungpe kapso ya duke tho de kyab kapso ne lightning de wa nangke na lok chubi kapso ya and de nitrogen gas da oxygen da de debthone hydrogen gas water da de debthone ya ngjo khar su gor sena su lench ne ammonia NH3 dige sogore ammonia ta ammonium dige sogore di kharesena non biological way lightning da dinde kenta lightning tauna shingi ya non biological way chik shabaj khalan there is another way we use industry soda dige ge ngajo fertilizer de soigu to dige zegirwa and fertilizer dige na ya ngajo ammonia da dige mangbo yorwa so dukshe se dang lo la ya nitrogen letang di chik
naturally nitrogen fixation chungore ching also light naturally the lightning re ani non biological dinala lightning dida ani industry soda industry soda nane pesticides agonda dinge fertilizer digeti sosha digeti mazu lengor ta digeti pejo tan senala da nitrogen di ammonia da ammonium ki ton le lebgor ta di leb sarwa ta di kharchigre chising digegi ya len shagir ammonia de yana di ammonia di garila gyugure sena manzogi nitrate tande dela ya NO3 nitrate gyugure the ammonia is converted into nitrite and nitrate the process dila ammonia nitrite and nitrate la urea dila ya nitrification legre we call it as nitrification and the nitrification chinke di surlane yangya tasin rikchiungure pena di chinke di nitrosomonas bacteria digi mingla nitrosomonas legre nitrosomonas langi bacteria digi ammonia di nitrite la gyurgure tarana shi nitrite la gyumye di ya nganzo ke nitrobacter chechine tasing chi yungure ming nitrobacter so tasing gi ming nitrosomonas senge na nitrobacter khonju gi kharchigire sena ammonia di nitrite la gyur nitrate la gyur dinde chungore process gyurim dile ya nganzo ki nitrification sigir ta kharchigire sena di nitrite the nitrate lembaji ya chishin ki ya lingir nitrates are being fixed by the plants taken by the plants and plants ki khar sugire dige ya lembetone protein sugire they make protein and protein seshavati sasen semjen de zogi ya lengirwa and konsu subuna protein to and manzo konsu sachine nganzo lai protein ragore o doksechne korache ek thep gore ta kharchigre nibati dikreti chishin ina da chasen semche cheke chasen semche digedi ina da dusu ya shi sabe jula ya konsu lubu de ma ru sabe jula thorgirwa ya pa digedi ya garila gyurgosena rangja ammonia lai gyuture and dilaya ammonification legre ammonification the process dila ammonification legre ta digedi bacteria gi chigorta bacteria decomposer lagyo wa decomposer shigje chinge dos ta konzo ge dichigor shipachigor protein digeti complex food digeti konzo subunal yoshava protein digeti pa shipachechene ya ammonia la pa gyura so pa dip gyurim dile ya ammonification legre shisabe jula ammonification chungore ta ammonification chunghe di sur chenghe di sur lana ani nganzo ge decomposer mixe ge tasing digedire ta dichekche ta kachigire sena nganzo ge nitrate rich chek de ya long la parangja log du chir log du 다 칠 록 중케디 당아주 야 타싱 치르다 데 자마 타싱 기 밍르다 pseudo pseudomonas 디 bacteria 타싱 치기 밍르 pseudomonas 기 치고 pseudomonas 디 bacteria 디기 먼저 nitrate 디 파랑자 break up 치체 nitrate 디 tor치네 아니 nitrogen gas 라 유르고 디 nitrogen gas 디야 제가 저 롱함 나 파랑자 칠 록 도고 융코 치고 바디 디 process 유림 디랑 저 갈시그세나 denitrification urim de la denitrification sigre ta sida urim mangbu chorda nitrogen cycle nala nitrogen fixation urim chikche nitrification urim chikche ammonification urim chikche denitrification urim chik songede na sobo ching urim she ching kiran sola yangodo che urim she de yangya chinda tadi nitrogen cycle dagarare Lelav style gyurim shedi kan deshe gere gyurim tangbo di nitrogen fixation nganzo nung na yewe nitrogen di khatu len thugo mare mang thai jure ye mangbo peyota ine su khatu len thugo mare andi lenghen di ta nitrogen fix chiwa chu lembarwa lenghen di biologically da non biological ni githone ani lengore biologically di tasing rik chi gi chu lengore tasing rik khande chi gilana rhizobium leguminous plant gi root nodule nala yobe gi rhizobium bacteria gi lengore taganashin gi sa nala ya free living bacteria tasing digedi pena azotobacter o digedi khonzo gi chu lengore so tasing rik ni digi ani nitrogen fix sigore che shwe ta non biological way gi thon tablam gi thone che khare yorsena ya ngajo lightning den chungorwa naganaliya
dige dige gyune nangena yobe water da nitrogen gas dige de chik chik ze gyuba thone ya ammonia la gyurchine ani chawa pabgirwa and dinema chek papchine ani senala pa thim togor. That is another way of fixation, nitrogen fixation, and that is non biological. 다른 신기 소다 카드게 나로래 양은 저기야 fertilizer 망보지 소유 되게디나 저기 믹스에게 다 chemical in nature 와 되게디 소유 되게 fertilizer 되게 신간한 표시 단거와 안 되게 기준에야 세나리야 나리준 되게디 픽시 두고래 다 되게 나 소고 나리준 픽시 값수 세나라 가리 랩고스나 에모니아다 에모니엄 라 소과 되게디 랩고 단 에모니아 데 에모니엄 되게디 찌싱기 야 directly 야 렌스 버다 구주야 랭고래 찌싱기 봐 렌베 톤에 프로틴 수고래 나이트로젠 데 프로틴 수야를 배주여와 프로틴 수고래 다른 신기야 에모니아 데 에모니엄 되게디 나이트라이트 다 나이트레이트 레 줄고 안데 유린 데라 나이트리피케이션 레이트 양 균케데 야 타신 릭치그래 페나 नाइट्रोसोमोनस की अमोनिया दी नाइट्राइड ले जुरगोरे NO2 ला आणि नाइट्रोबैक्टर की नाइट्राइड दी नाइट्रेट ले जुरगोरे सो दी ग्युरिम दिला नाइट्रिफिकेशन ले सो अमोनिया दी नाइट्रमा दे नाइट्रेट ले जुरगोर आणि नाइट्रेट दी खाची गिरेसना चिशिंगिया लेंगोर सो चिशिंगी अमोनिया इ लेंगोरे नाइट्रेट ले लेंगोरे निगा लेंगोरे नि लेंबे थोने प्रोटीन सुगोर ता ग्युरिम शिपा सुंबदी नाइट्रेट दी ngaju nitrogen di gyunkor cheala nitrate digeti khachinya rangcha lungham nalpha rangcha lo to gore dati lo di gyurim dila yang jogi denitrification lagire anti khachigo dudukops khachigo sena nitrate chora NO3 di pa thorchene nitrogen gas la gyuto gore anti gyurim dila denitrification lagire ani gyurkhe di yangya thasin chiore thasin dige dila yang jogi pseudomonas bacteria they do it oh diche ta gyurim shibichi yungore di naloliya ta kete zishinchi shibe inere soksha chik shibe inere konzu sugu nal yobege ta protein dige di zerik dige di pa khachi gresena ani pa thor dugurwa an thornye di sure seveina shikpa chinke di ani bacteria dige dirwa konzu le yanga jo decompose shikje shugurwa an konzu gi thorbo thone rangja se nal pa nutrients dige di pa thim dugurwa ammonia dige di ta protein di ma breakdown chechichin ammonia la pa gyur an ma sena la pa tim ya rangja karchigre ammonia di seshingi su yangja ati gyungko dochre kora tox kya korta nitrogen so nitrogen cycle di deshe gya la ya chungrim gyurim shi di pa chik nitrogen fixation chikche dene nitrification niche dene denitrification dene ammonification o di shi di pa deshe gya re shwe de la bstare on tari digasi tuzeb kembege 한 조용아 둘다 좀 말라야 제용 터시나